Kırgız tuğanlarыбыз келиптир деп биздин кечки малкы ооз ачарга ушуларды кыштактагы дыйкандар бизге подарка алды. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен деңиздин жээгинде чуркаганы чачтым. Ооба. Бираздан кийин спорт башталат. Кечки малкы ооз ачарга да даярданып жаттууда. Спорт бүткөндөн кийин ооз ачабыз ушинтип. Чуркоо башталды. Видеома эч кандай музыка коюуну туура көрбөдүм. Себеби дегенде жаратылыштын ичиндемин, суунун үнүн укканыңыздарды туура көрдүм. Мени менен бирге деңиздин жээгинде суунун жакшынакай үнүнө кулак берели. Бул жерде дыйкандардын базары бар экен. Спортун бүткөндөн кийин ошол дыйкандардын базарына бирге барабыз, айланабыз, көрөбүз. Көрөлүкчү орозот эмнеделер чыгыптыр. Аябай сонун чуркоо болду. Ушундай бир островто чуркадым, деңиздин жээгинде. Бул да Туркияда мусор кое турган бир кутуча. Дыйкандардын базарын таптык. Эми базарды сиздер менен бирге айланабыз. Охо, өтө сонун түрдүү гүлдөр бар экен. Бир аздан кийин базардын ичине киребиз. Кандай сонун айым, мени көргөндө жылмайып кол булгалап жатат. Ар кандай түрдүү гүлдөр. Кичинекей бир базарчага келдик. Бир doğal taşlar var, istiridye kabukları var. Бул жерде эми зейтиндин түрлөрү. Биз ар убакта зейтинди ушундай кыштактардан алабыз. Натуральный, табигый зейтиндер булар. Ben seni 50 vereyim. Kavanoz olayını bırakırlar. Onlar poşetle satıyorum. İyice azalttı. Yani sadece devamlı bir çeşit bulun var. Onlar güzel. Бул жерде кыштактын жумурткасы, помидорлор чыгып калды. Тарбуздар чыгып калды. Ар кандай оттор. Oruç kaçtan veriyorsun şeye? Taze taze. Şeftali kaçtan veriyorsun? Vallahi olacak. Çanaklar ne kadar? Kılçalar, kulpunaylar çöp aldılar. Zeytinmay. Abileme bular bulsa. Çek orayı da. Çektim. Бар жерлер жаңак. Куру жемиштер бул жерлер. Куру жемиштерибизди ушул жерден алабыз.
Hazır orozovuz. Hurmalarımız, incir, kurgatılgan pıttar, badem, fındık, fıstık. Şöyle. Şunday sonun. Kuru kaktar. Kuru kaktar, incir, tıt, örüktür. Anam. Gördünüzler mi? Hurmalar uşunçalık çoğun bulur. Жаңактар, кургактар көп ушунчалыk. Kızılcıklar. Orozovuzdu bir zeytin menen, hurma menen, su menen, tuz menen uşuntaçabız. Biz göbünçө zeytin menen açıktabız hazır. Zeytindin türleri. Ananas. Bulanmışı 40 lira, gözü 65 lira. Sulandıracağım. Pozgarındın türleri. Pozgarınlar. İnginarlar. Aragan ektirdi uçtur. Yumurtkalar kışlıktan geliptir. Ayvay sonun. Burada çekelim abi. Narlar. Pincaşurun, memelörüm. Dar çıktı, klubniklar çıktı. Kondarızlar çıktı. Orozu bereketli ay degendey, öttü türdü mömö jemişler çıkıptır. Karasanızlar gözlü yaltat. Darımızlar da çıktı. Dörötöstleri. Orozonun bereketi. Karasa yüzler bular. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bunlar ne oluyor? Ürünü mü? Parasını da verir mi? 2,5 lira. 50 liralık yapıyorum. Eğer müsaitseniz topladınız mı? İyi. Zeki teşekkür ederim. Zeki'yi beğenmezsin. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kakaoslar. Oh, oh. Sporttan giyin bulardı alıp, bana uyga getsem, çurkava atıp, bir yerde kıştakta şu bazarda görüp kaldım. Baldın türleri var iken. Çek vallahi çek. Çek. Evet. Gerçek ballar değil mi bunlar? Gerçek. Evet. Çok güzel. Harika. Domatesi çek bak domatesi. Evet. Evet domates. Domates de harikaymış. Bakın. Wow. Enginarlar bunlar. Pırasalar. Kuru kaklar. Evet. Çöpü ılaydan ince salgan
Burada kışlaktır. Darınandar. Tamam. Burada börek samsalar. Ne kadar para? Burada baklava. Evet. Pazarda cüngün git. İşte bezelye yerli. Mağara. Mağara. Oh. Kandaysın? Aha.